Deng deng dengkung. Hati. Kaget. Ayo kita ondel-ondel lagi yuk. Yuk kita lihat ondel-ondelnya udah berangkat apa belum. Yuk guys, kita lihat guys. Sekarang kayaknya udah pakai sendal nih guys, jadi nggak perlu digendong-gendong guys, di jalan sendiri guys. Ya dia batu. Masih ada guys. Aduh. Masih ada guys. Wih, dia berani guys, Via guys. Vianya udah. Ini berani guys. Dia takut sama orang-orang ondel-ondel guys. Dia sama ondel-ondelnya berani, tapi sama yang di dalam ondel-ondelnya ini guys, sama personil-personilnya dia malah takut guys. Jadi sebenarnya sereman ondel-ondel apa personilnya nih? Hah? Iya. Ayo Via, ondel-ondel yuk. Yuk. Kita cabut rambutnya yuk, cabut rambut ondel-ondel yuk. Yuk, cabut rambut ondel-ondel yuk. No. Kotor. Ayo cabut rambut ondel-ondel yuk. Ayo guys. Kita cabut rambut ondel-ondelnya guys bersama Via View di ondel bocil guys. Ayo cabut rambutnya yuk. Ayo ikut nggak? Ya. Ngapain tuh anak? Ini kotor nih. Waduh guys, kotor nih guys. Yuk. Jijik. Ayo ngapain lagi? Ngapain nih anak ya? Batu. Ngapain ya? Ayo kan ke ondel-ondel yuk. Yuk Via yuk. Mana ondel-ondelnya? Oh no. Yuk. Ayolah. Iya. Ayolah. Kita cabut rambutnya yuk. Yuk, dia berani kan nih ya? Kita lihat guys. Guys. Iya, cabut rambut. Itu mukanya kapok kayak gitu. Guys, kita saksikan apakah Via View ini berani mencabut rambut ondel-ondel. Ayo kita saksikan guys, biarkan dia mencabut sendiri guys. Ayo Via, cabut yuk Via, ayo come on, let's go. Dadah. Yuk. Oke bro, walaupun kita nih, Via, rambutnya cabut ya. Hah? Cabut rambutnya nih. Abi dapat rambutnya nih. Abi nyabut deh. Wah. Pegang rambutnya, pegang ondel-ondelnya. Ondel-ondelnya pegang. Ini seperti rambut ondel-ondel, di rambut. Di apa namanya nih? Tuh. Nih Abi pakai ya. Abi pakai di tangan ondel-ondel. Hai. Sini ngumpet di rambutnya. Sini. Hey, come on. Membleh nih guys, mulai membleh guys. Dia kayaknya takut nih guys. Dia kayaknya takut nih guys.
Dia takut guys. Udah ngopi guys. Dia takutnya bukan sama ondel-ondelnya guys, tapi sama abang-abangnya itu guys. Dia sama ondel-ondel berani guys sebenarnya. Itu tuh ondel-ondelnya yuk. Ya dia. Ayo, ondel-ondelnya gimana? Tembak coba. Tembak ondel-ondel. Via. Via. Oh, guys, dia masih malu-malu kucing guys. Via. Tembaklah ondel-ondelnya lah, tembaklah. Tuh, guys. Lagunya guys. Ketek nih. Dia mau masuk ke ondel-ondel gak? Apa tuh? Oh, ranjangnya rusak guys. Ranjang buat nyari ikan-ikanan tuh guys. Ikan mainan guys. Ada di ada di vlognya Via memancing ikan mainan guys. Oh no, panik. Aman guys. Aduh. Meluncur. Wih, tabrak. Aduh, enggak. Oh, wah. Joget, Le. Joget ondel-ondelnya gimana, Dek? Deng. Hey. Nih. Nih 5 juta. Kasih ya, Tom. Yuk Via, yuk kita ikutin yuk. Yuk. Jalan. Ikutin yuk. Oke, dadah ondel-ondel gitu. Dadah ondel-ondel. Yuk ikutin yuk. Yuk. Guys, kita ikutin guys bersama Via View di Ondel Bocil. Ayo guys. Yuk. Ayo terus lanjut. Ayo Via. Hati. Wah, ondel-ondelnya pulang ya. Dadah semua ondel-ondel. Dadah ondel-ondel. Wah, dikejar guys. Dikejar guys ondel-ondelnya guys sama Via guys. Via mulai berani nih guys. Iya. Kucing guys. Dia negorin kucing guys. Lupa sama ondel-ondelnya nah. Wih, ondel-ondel. Via. Wah, dia malah fokus ke kucing guys. Bangunin kucingnya. Kucing bangun kucing gitu. Cing bangun cing. Woi bangun woi. Dapat rambut ondel-ondel guys. Aduh. Ondel-ondelnya udah pergi guys. Tapi Vianya kayaknya mau ngejar-ngejar apa mau ke warung nih? Kayaknya mau ke warung nih guys. Oh bener ke warung guys. Waduh di mana ke warung guys? Bilang beli gitu. Emang Dede mau beli apa? Hah? Apa? Mau beli itu? Itu kan batuk, Dek. Sosis mau sosis? Sosis ya? Sosis, oke? Oke? Mau naik guys. Main ya. Apa tuh? Di sosis bu.
Sosis 2 boleh, beda rasa. Via. Iya, sapi sama ayam ada nggak? Nggak usah naik deh, nggak usah naik deh. Udah nggak usah naik. Ya sini turun. Nih. Tuh. Wuhui. Apa sosis guys? Satu. Pintar banget ya. Iya, batunya buang. Nih. Apa bu? Safia Algiptia. Tuh, sama Anta tuh. Mau apa lagi? Aduh. Yuk pulang yuk. Yuk. Oke guys, kita pulang dulu guys. Iya, dikit lagi. Yaudah yuk.